arra namoonni arrii qabu namoonni seenaan isaanii bebbeekamaadha namoonni akka Maamma Sheekhaa faan innaawa wallisaa Oromoo amma nutilleen the young generation we look up to him biyya dhaqee Oromoo gurguruuf biyya dhaqee bilisummaa nuti arra harkanne kana ilmaan Oromootti himu biyya dhaqe waan hedduu haalaan nama gaddisiisaati ilmaan Oromoo irraa waan akkanaa kana arkuun takkaanuu waan akkanaa kana dhagee wanni ni nambar baadu garaan kiyya guutamee jira dheebuun qabu beheetiin jira jechuudha. hangasa kajani kamata malatu ka ijan qabne nama guddaa arri qabulle namni arrabsulle silana ran fakkaatu sare bikkatti nyaatte mbeene sare eenyummaa ifin beene arra mootummaan kun yoo Tigree tanaawa ummata kana wajin qabati ol ka'e boru isaanii galaasa sabbaa isaanii deebi'an ilmaan saree diqaalaan abbaan qabne diqaalaan isaan hundinuu warra abbaa isaanii bikkan beene malee Oromoo dhugaa silaa tahanii silaa seenaa isaan beekanii silaa dhiigni isaanii Oromoo ta'e arraan tana deebi'anii joollee Oromoo akka sareetti akkanatti poolisni ija isaanii dura dhidhiitu tanaaf dubbatan malee deebi'anii mangistii qabnan jaan mangistiin nuti qabnu mangistii maali mangistii sareedha mangistii namaati mangistii namaa yaaddu qabna silaa mangistii namaa yaaddu gizee hoolaa fi re'ee fi sareen hundi sareen mana namaa dhiitu tasagaraa namaa dhiitu tatakkaa ifisiitiifuu nyaattee garaan qabne asirraa baatee takkatti khatabduun beeyne akkatti dubbistuun beeyne maal jettiin beeyne asii khaatee biyya dheeyxee akka nama reefka du'eetti ilillii reefkatti awwaalaniin fuudhanii mormorra laxxafan Hararge represent God of Gize Achidakan. That is a shame. That is really a shame. I am not a politics. And in a more politica, why politica be why politica razum. Go to more.